Ban broadcast ka FIFA World Cup kam dei ka kamram jongi kane ka dei ka sur ka bami na ka dor darshan kumta hadu kumba iwei punsan belian ngut kinong India kendu pej World Cup mentau snem arjar pun riu hakaba ka World Cup arjar pun riu kadang deru kesen ka ban ningkong hakaba kat kentup hadu kumpa sapu pratli kitim kaban yaleka ki khat nru tli kinong ba jongki lai tli kiri kata hakari Amerika, Kanada, bat Meksiko. Bat kan sadon hadu kumba shis pak sautli ki jingi lekai ki mat hakane ka World Cup mentau snem arjar pohon riu. Hakabakan sastang hakamit juga katwe trik upna Jun bat kat kut hakakat kandai trik upna Julai. Bat kaba compare hakane ka World Cup mentau snem arjar pohon riu kadai pakan don hadu lightly ki opening ceremony. Kata kawai hakari Amerika, kawai Kanada, bat kawai ha Meksiko. Hakamit katway terik Jun, arjar apun riu. Kata kamut haka step juga kat ar terik hakapur kat ar steng men step. Ka opening ceremony kandai hapedeng ka Meksiko, Persia eka South Africa. Bat kane kandai opening ceremony hakari Meksiko. Nang tak opening ha Canada kandai ha step yung kat lightrik ha kapor kat arsteng ka jinglekai ha pedeng ka Canada Persia ya ka Bosnia. Bat opening ceremony ha kari Amerika kandai ha kat lightrik men step ha kapor Rusiteng ha pedeng ka United States Persia ya ka Paraguay. Ka Brazil kan sami medan ningkong ha step kat Southrik ha kapor Liechtenstein Persia ya ka Morocco. Ka Germany kan sami madan ningkong haka kat sau terik haka por sipau siteng menmit hapdeng ke jilekai Persia ya kuraka nang ta ke jilekai ke beningkong jung Argentina kan dari Persia ke Algeria haka kat new terik haka por Rusiteng menstep bat ka por ka babiang ban pej football ka dei ke jilekai ke beningkong jung ka Portugal Persia ke Congo DR ka badai haka kat new terik haka por sipau siteng menmit Henry ka bas ngosi ya kinong India ka day pahadu menta ompadon kano ka channel ka ban broadcast ya ka FIFA World Cup mentau snem arajar po Henry. Watlah hakini tayo ki baladep kladon ke jingkermen bakador darshan kan sa broadcast ya ka FIFA World Cup mentau snem arajar po Henry hadin bagi private company kemtre bansiu ya ka dor ka bahadu live $1 million siya ka FIFA. Ka FIFA klub budor nengkong ya kari India pakan day bansiu do $6 million ya kano ka channel kapan broadcast FIFA World Cup. Hadin bagi channel na India kemtre ban broadcast hakador ka $6 million. Ka FIFA klub penhirno ya kador siya ka live $1 million. Nang ta ka FIFA klub kentaj mardor ya ka jing terwa jong ka Geo TV bansiu tang $4 million. Nang ta hadin baka FIFA klekentaj ya ke Geo TV ya ke $4 million om don su di channel kiban terwa ban broadcast ya ke FIFA World Cup mentau snem arajar ko Henry. Nang ta hadin kata kelami ke jingkermen baka dodersan kan sale ya ke nega kampan broadcast ya ke World Cup mentau snem arajar ko Henry. Hadu baklami banda ujor po Delhi High Court. Henry kasur menta ke bambi na ke dodersan kadai. Pakam day kamram jongi pan broadcast ya ka FIFA World Cup. Kane kala penduk jengkermen sisya heki fans football kiru ik football na kari India kamtam na kejelam di kalaya. Hagba kim nyolat pan page football mentau snem arajar pun riu ya kane ke World Cup hagi television. Namar hadu menta om patip ha eken page haka channel ayu. Om padon kano ka channel kepala penting kena bahkan sale ya kene kam namar ka jing odor ka bahe jong ka FIFA kumta lada kane ka jasisha pakador shan ru kam tre ban broadcast HTV channel mentau snem arjar pun riu ya ka FIFA World Cup kumta hadu iwei punsan belian ngut kinong India kiban sadu pej football hakane ka World Cup mentau snem Warla na kari India bun ba ki fans kipakwa batpej ya ka FIFA World Cup. Kam tam ha kane ka World Cup mentau snem arajar punru ka ban sade ka World Cup ka bakadu na kam tao Messi, Ronaldo, baru Neymar ja.
Henry mentah satang tak tayo siapa ko World Cup kan sedang hakamit juga katwe trik penajun. Henry tip tikna inong India kidang sah ke umdum pahai kenyok pej ya ke FIFA World Cup mentau senam arajar punriu. Bat ngimla banti pro ka kadau bagi TV channel na India Kim Simkhia ane Kim Kwa ban broadcast ya ke FIFA World Cup mentau usnam. Hato kan desisya na ke jinghe ka dor ka bahadu live $1 million lenai ka don daki weipat idau. Kum taru tongen nyai ap hakini kita yu ki banwan lah to kidang don em ki TV channel na India ki ban simti ya kan kam kan kut hakaba ngim yo ban pej hapo television. Bless you.